Alo supite ho tunin hichi video hin avelin ka hinlim kidave. Achi sa 12 Junya Ahmedabad Sardar Vallabhbhai Patel International Airport Gujarat apat London alengo Air India flight Boeing 787 airport apat aliendo short lo lai min khat jong ling lo lai ya BJ Medical College building chunga puke chungchang thu hi platform muntin Facebook ahin WhatsApp ahin YouTube ahin explain ahilo la aseya ahil chin tampi anum ta ding kata sanin hi zong le kalungte nakhat tunin kahin seino men hi hichi flight hin passenger zanila somthum pilot ni chule cabin crew ni som agoma zanni to somdilani apu ahin hichila achu wangsit ta in isu pinu lamnun thin nunun singsun anazau khatan pu na lainat ta chu anhai khatai chule mei thei nunga ngan thoi sarma kitinu jong anazawin mei thei te adang ho katipun amanu jong hi lainat ta khat chu ai thowen hi ipiati le hichi flight hi po ke jing the ham ti hi mi pilung don na pen a hiding kata sanin imu su ke du hin akipat do kuna jong chu AC air conditioner akichim lo ahin control room apat a vet chil na jong anum khalo ahi avoiding phat a cockpit apat pilot pa in mayday tia control room aga ho pi chu hicha apat chun response jong anum lo ahi ipg pen ham ti hi hurgil nei hon aita ain hol diu chu ahi min khu wang minute khat jong ling lo la ya mi zanni to somni la khat athi jing chu igel bible in hin khu hi tui mei tabang hi bove ati chu hi jing tai ai le hichla mi khat su chapa hi nga beote hichi flight na apu ke jowa mi chu la asu cha mi khat se min ama chu Viswas Kumar Ramesh akitin hichilen na pu ke a hi mi zani to somlini la achang se a hingdo pa hi hichi flight sunga hi to lo hin ti tia gelmi tampi omin aman asein achun macha ka sei thei pui tinjong ane sejin hi tula tu a mi pi lung don na le mi pi lung the na chi pi ham te la ama pa hi flight na passenger hi lo ham alo la mi chum munchuma pana su cha ham ti lunggel hi ipi ti ka hi ham ti na hi ichia tudo na interview ho khan ado na chun hiti na dong na hi emergency code chu na lu em iti na hu poto te ham atil aman emergency exit jong asetan ka tu na jong asetai ka vet le amun neu khat a ongin hilai mun chu a homin hilaya pana chu ka hung do a hi atin hi abanin amanun jong adong kinin a hi le na hung do a chu plane chu mi kung tam themkhat a kongin ka hung do jo a chu pu ke a hi ati pi kinin hi a hi la khatnun adong kinin neki tho pi mi umham chule plane a par a chu na hung chop do jing ham atil aman panjong ai di pui lena pana chu ka chop do jong hi pun hilai muna chu tul hanga pana flula pana ko hung do he tin adon kin hi ko hung do la ambulance anum tai tin jong asejin hi ai la building chunga pana na hung chop do ham atil ai pui plane hlung la ko na chu ko hung do a hi na in sun mi te hoyam ham tin adong hi la ama hi London umdan ain sumi te London khupia umdan the simyong chu asein hi hilaya thu sei pa hi mi tampin
plane chu building chunga uma itidana ama chu floor langa pana hungdo theham ti chu mi lungdan na hi ama hin aju ase hin alung su to ase hin chule mun chu ma pana su che mi bove passenger mi a hi poitin mi pi tam tan comment pin hi ichi flight a jong ato poi ati ban hi adan hi plane hi building chunga a khi thla a chu ake lang khat hi to langa leng thla heading dan hi chi ake lang khat to langa leng thla chu helai muna chu ichi pa chu zaw ham ti chu mi lungial hi in a hin la achin chai chu tu changge hin ake pun hi tia ki min bo pa ki sei pa chu hin a hi jong le mi tampin ata san lon tampi ong asejin agin cha lon tampi ong asejin hi ke ma lung su tu chi hi le hi chi van leng chu hi chi medical college sunga a khi la para chu o a khi la a chu ake khat hi to langa hung tang la hin hi chi ake khat nang te ta la na chu uma hela para chu hung thlai do ham elo la hung ba do ham tiong chu kin chat khat chu hi ipi chu hi le mi min khu hi sei the hi pun phat chamcha minute khat jong thing lo ichi airport na pana take off hin bola ahung len do minute khat jong thing lo ba ichu chu su a plane chu like airport na pana chu just 3 kilometer ham khat pe pa pa na hin hilaya ji ki tang la a pu ke jing hi ti chu imu ven hi ji chun nangin jong na lunggen sejin lang ama pa hi chi plane a hi aza momong alo le passenger mi momong hi in mi za la hi ama hi su cha momong hi ti hi na lunggel in sejin lang adi na tia la kamana in sein lang adi pui ama hi passenger mi hi punti na ti jong le lunggela sejin mi abang tamjon agel chu hi chi building a ho flight sunga to ho se thi hilowa building sunga chile a medical college student hall chile doctor hin nurse hol tampi thidan ki sejin am ho la chu zaw ham elola hi chilai dum mundunga chu anum khan mi hidam ti chu lunggel nei miang tampi hin nangin ipina gelam kamana in saitan